Ele ia o lava le la asanga o le tangia leo fa asanga ile tamaita i talavou. Lise Marie Schmidt. Ile ta tianga ia ngava ailoa o na fa leo le tali. A Miss Schmidt i tu o inga leo. Ina watalia le fa amsino le fa amsino fa itu malo le fionga talasa atua sa anga. Le talo sanga ale lo ia le fionga tania to ailo tula i molise. Na talo sanga tania mo leo ia toe tangai. Ma toe ilo ala to mo lianga FOU fa apopo sfuluvalu. Ile molianga au tua tasi na ulua i amane. Matali ai, ele ali leo si nia na tula i mo leo. Le asa i toe tilo iai, ma watuai il Famsino Church sa anga. Leisi vai yaso i leo e ilo ai ala tau molianga. O molianga uma yeso tanga ili tusi na avatu e Miss Schmidt. I leo e fsosoni i ala tau su enga faya. Ile maliu fa afose i le profesa Amerika Samoa ya Caroline Garbutt. Fitu valu tau sanga ile masino me o le lua o lua fa. E ono faya se talia lise ile vaya sonei. Pe ioe, pe te e itu o inga leo. O le maliu al profesa, o lo moli ai leo lana wo ya papali i sia figeon. Leo lo tau fia i nei lalo va inga leo i tanu malala. Fa talia i lana ia fo i mata upu. O lona maota le ngalusina i vai vaseuta lea na mawaile tino maliu. O Miss Garbutt ina watueta ulawa e papali i leo i le aso. Na momolia ne ai le matai o le fiu anga o loto fanga sia i leo. Ai walata il tausanga talu ana maliu Miss Garbutt ma faya su e ngā leo. Ai whaato a maona ane ilunga le moli mawe ia i le tusi, lea na tusi e Miss Schmidt, ma abatu i leo e fsoswani i alato su nga. Peitai, ua tue tangi ai nei leo whaasanga i a lise, wa fu ai le mata upu leo o lo o tātou tuli loa ina pea, i le whaamasinonga. O le asa whareile nei, e toe fo ia nei leo e pe ona whaatonua i le whaamasinonga, e o e toe ilo ala tau molianga. Le mai ta watu le mta upe tasi le tusi au whana waneai leisi se fulu valu molianga whao popo. Wa fuai ona talo sanga le loia, mo le toe tanga iai o leo. Wa matalma sino me lua o lua lima mono swinga o le taulanga ia pia. Ina wa matai nei ona avea ma mga ala i le vā o le falemeli ma le faletupe o le ANC ma la tasi. O le ui ai i fafo. Pau le mga ala e mawhai o no soai mo le vale nā. O le oso atu le Convent Street mo fe au wha pisanisi, ma le oso atu ai mo le alu i fafo i le Beach Road. Pei ta ele mawhai foi o na li liu i le tūtau matau pe a o atu i le Beach Road, e na o le anga vale e tanga o na li liu iai. O swinga e au fiai ma le pākanga e tutongi mo ta vale. O le tutongi o pāka i le taulanga e le o sa swinga fau pei tai, o whaamamalu ai nei le pāka tutongi, i le mga ala lea o i le vā o le falemeli ma le faletupe o le ANC. O whautua ina aveta avale ngā lue whaatasi, whapena fo i le mamalu whiwa i mo kolosi whaapitoa ua whaailonga, e muli ta ia mo le saunga le mu, e pe on whaailoa whaalawa i tele, e le pulengo le LTA, le Land Transport Authority, pulengo whila ua inga mata amale afi. E nisi o tala le ua whaailoa mai e le mtanga luengo leo whalepui ma le ola tue fuata ina, ua tue mawalta maitai o ke haulani Samantha Purcell Brown, mai loto pu e yale pata le asali putia i le tunuu o lo tau sa ili. O whaailoa le mtanga luengo leo whalepui ma le ola tue fuata inga ua tue maua foi. Le tamaita i e valu tau sanga o Josephine Masina Telea, mai le fio anga toa mua sali putia mai foi le tunuu o lo tau sa ili. E mamoli ai le nganga whaftai o mtanga luengo leo, i le tunu umana lanto fsosoani le sa ilio nei yalo. Ai ole talo sanga i ngā lulue whaatasi, mo se sa mua saunga le mu. O le maftanga whalea o onga whaatau, i le malienga o le aia tatau o tangata iei a fianga tūmau. Le whaia le tānua tu stala i le so. Wa tofa iei le minister mtanga luengo tinamta maita i manga fsota i mamoli le saunuanga whaapitoa. O le whaamoemoe. O le mtanga luengo tinam ta maitai wa avea maso tanga whaapito o le malo le whaapaanga malo au whaatasi. Le United Nation i mata upu tau le aia ta tau tangata iei a fianga tu mau. Mawala au di ai mtanga luenga e ei fo so tanga i le whaamoemoe le soe pei o le mtanga luengo tinam ta maitai. Mtanga luengo le soifua malo loina. Mtanga luenga wa onga. Mtanga luengo le whaamsinonga maisi. Ma whaatau taia i le nola, po o le nua o le alofa le maftanga whaale o onga lea mo le lima asol nei vai aso.
Inisio tala wa amatai fo ile nei vai aso ile isi vai ngau sa o le whamanatuina o le 20 sanga talo na whaavai mai to manga moe pupunga tia i Samoa. O le au nanga e whaapitoa i ngā ruenga la vea i mō whanau sa waina. Pe tai o le so, o whaapitoa mō le tau vanga o la unga e whaautu i le family is a safe haven for a child e te tau saunga le multa mai titilo na ainga. Love should not hurt, e le sa wale alofa. A father is a family protector, not a perpetrator. O le tama, o le malu le ainga, ai le usa tangata na te whaia sa wanga. Let's put an end to violence now. Ia whaangata nei sa wanga. O la unga e whaia le ngangana whaaperetania ma le ngangana Samoa, mai le iwa i le tai au i le tasi le awauli. Mawa wa ia i lava sa o le whamantunga. O le 20 tau sanga o le SVSG nei Matsina, e au fiai mal whaalawi loa taun unga o ngā luenga, sa whaatino mai il to manga i tutono 20 sanga mua o lana tautua. Lea sa amata mai i le potu malo ai, le whale alalo le malo. Ai tuuta maiti sa waina i le whalo le malo mtotua, ma a inga o tangata volunteer. Whasolo nei le ofisa i le whale i lalo le ofisa o leo i pia e o mai nei. Ai wa maua le whanua ma fausi ai whalenga, e mapu i ai whanau, e le sili atu i le selau fua i le tele o awanua maua. Ai o sa sao le so, leana te tala ai le awanua i tala vau le tunu e tusi ai ala tau tala, e wha au tū lava i le ngā luenga o whaia nei te te atu i sa wanga i Samoa. E walu saunoanga mai a o ngatulanga lua ma le sultasi mai kolisi, o le amoli mawina i le so i le ofisa o tinam tamaitai, le toa Salamasina Hall i Songi.